Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Celia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti dayti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Celia dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sabado ita, agam nakapulis naman. Rumor ka? Wen, ada ngamin napatag-apapanan mi kadagiti gagayom ko. Kasta ka di? Kasanon dagiti murang tayo. Ada mo trabaho kita. Diyak masango ti agla ba? Idagas mo laangin ijay laundry shop. Sige, no isuti ko na. Kan si kan tumutan ti mangidagas kin ni kan ijay ayan dananang. Itugot mo kumamot ti anak ta. Tay pasyar mo mo't. Sana bali tawan mo't klase da. Saan ang mabalin? Ang mga numarabyanak. O sige, inakon din no. Ang mga nuur-urayan na kon dagiti gagayom ko. Sige, agan-anat ka Celia. Nasayad, tapinat ganak ngagsarak ta ita, honey. Wan, honey. Kailo na ka ni? Unay-unay, honey. Kasta akmat kan kan. Sir, panto yung order nyo. Thank you. Oh, maganda nga roda, honey. Paboritom amin dagiti in-order ko amakan. Agyaman na, kani. Ay na, panagrik-nak. Talagang special na para kan kan. Talaga, honey. Espesyal ka para kanya. Ay na, nagpintas mo tanay ta porcelas kan kwentas mo, friend. Wan, regalo ni Billy da ito, friend. Nagapo pa iti abroad, ha? Ginatang na da ito itigayam ng aday iti Canada. Ni, kunak man maawanan ni Billy dito yung lugar tayo. Kunak na iti Manila amang manggan. Ay na, di nakabailan apanawan day dyan. Ay, sus, friend. Di ka kadimasyan iti asawam. Nagsingpot ni Dino. Ngam-apay ang maaramid mo aliputan. Ay, ayadag ni Dino. Diyak kabailan alipatan ni Billy. Diyak kabailan ti makiwin naswaskan ko na, friend. Ay na, Celia, panunutom ko mati anak yo. Amok nga ipapaay amin ni Billy ti kasapulam. Gapo ta engineer kat nga rod. Ngam, saan ko maaday ta ti pakasulisukam? Ay! No siyak ti sika. Liklik ako na dyan lalaki. Amangan nanyan tupay ti ibunga day ta relasyon nyo. Hello, Dino. Hello, bakit? Apay ngayon mawag ka. Inawagan ka, tamarabyanak ita. Adapay ngamin napatag-apapanak. Kasanon ni Kinkin, ijayan dananang. Si Kanton ate mangdagas kan ko na. Marabyanak kita, ag-overtime kami. Ado tinaskin nga ring pasme. Anya kamutan. Napatagdi papanak ko na. Ha? Sige. Anyat oras nga gamit kaya. Di na kun urayan. Agluto kan tulatan, inton sumangpet ka. Mangan kayong tulatan, iti anak na. I love you, honey. I love you too, honey. Uray saan ka kuman nga gawid. Dito itano tila maturog. Ang mga no agatap ni asawa. Kansapulin na ti anak ko. Italangag sarak ta. Please. Kailiw ka unay. Huwag man lang niya. Masapalangan nga itulot ka inton bigat. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Celia. Nanang, Ni Dino, tinang itulod ka ni Ken itay. Kat kung ana, saan ka kano anagawid, idirabi ay. Apay, sa Dino tinapanam. kuha nanang. Ada na pataga na pa na. Kadok dagiti kagayom ko. Siguradwam laang apod no day ta ibagbagam, Celia. Celia, anak ko. Saan mat adakers ang mapan kakadagiti gagayam mo?
Ngam kita amat basit Ada asawa kan anak mo. Ngam di mo pa yan idama asikasaw. Agasam ngay. Ni Dino ti aglaba iti morangyo. Apay, di ka kadimasyan kan ko ana. Nadagsan ti trabaho ni Dino ijay say. Enton sumangpat iti malam. Isupay laang ti umay mangsukon kaniken dito ibalay. Isupay ti agluto iti kananyaw. Ay na, pasensya kayo nanang, tatang. Makumi-kumaklaan iti trabaho. Celia, anak ko. Uray no makumikom ka. Ikamat ti oras dagiti agamam. Saan apuro trabaho kan barkada. Pamilyado kan ataaw. Saan kan abalasang? Ni, Dino. Apa yan nabartag ka? Ay, Celia. Di ka kundi damag na pa yan na bartega ka. Diamom, tsaka mo ter arami naman ya. Ha? Anya ka din day tangay bagbagan. Ay, purno ka ka na. Sino tsaka duwam alalaki? Ay muna kita hotel, ha? Ha? Naglat ka. Amo kunti amin. At kaya mo ko nakakita ka kayo. No saan ka mamati iti bagpagak. At da video ang makapanagnak. Iso di ka makapaglibak. Iso gaya makanayon ka marabyan, ha? Kundi ka pa gawin na maminsan. Gaputa ka duwam tilalakim! Nanang, apaya ka na yun matala mabartag ni tatang. Ha? Mabutbutay nga tunggal agawid. Agpukaw ngamin. Ko ha, anak ko. Mabambanugla siguro iti trabaho na. Iso ka na yun nga uminom. Nang ko tinagsaritaan nyo Ay na anak ko, di mo latan ikaskaso ti angam. No agawid na bartag. Umunag kan iji silid mo. Tasya kunti makaamukan ko na. Hello, honey. Abay, di mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Itay ka ba nga awagan? Sabado ita, amok naman trabaho. Agsarak ta kuman. Ay na, honey. Pasensya kan. Kaya't kuman, yung naamuanin ni Dino ti may papankadat na. Ha? Kasano namuan na? Adda nga min gayem na anak kakita kadata nga imunag iti hotel. Kan naalaan na ta iti video. Iso asaan ta kumaping agsarak ita. Kanayon nga minan nga agbartag ti asawak. Awanin ti aldaw asaan anak kainom. No kasta, adda nga iso ti sakit mo. Kunak man way ayatan na. No di mo kaya ti magisinarak kanya kita. Pues, aglinipatan. Tay tuyen ti maudi pa nagsarita ta. Ay, anya tinapampanunot mo ta nagaramid ka iti pakaibabainan, ha? Siyak nga inam ti mababain kan ni Dino iti dayjay nga inaramid mo. Gapo ka dita engineer dayjay lalaki kat tinutupamon. Ha, Celia? Celia, no saan pa nga imbaga ni Ken akanayon nga agbartak ti amana? Saan mi pa'y anamuan? Celia, nasingpat ni Dinaw. Dakkal ti panagtalaknakan ka. Isu akas taunay ti panakapasakit tirik na iti daytang inaramid mo. Oh, apel kasta tilangan, friend. Kasla da parikot mo Mariribo ka nak na niya ti aramidak, friend. Kanayon nga minan nga agbartak ti asawak. Kan maysa, awan kamin kinibili. Gaputadyak pinatganti ko na nga agsarak kami. Ay na, friend, di mon panunutan pa ni Billy. Husto lang di naramid na. Kan, nasaya at mata na panatnagam ti husto nga ugali na. Ti asawam ti panunutam. Agkid daw kay ti pamakawan. Amok ngay ayatan na kanidino. Iso akas taunay apa nagbarbartak na. Di na maaklon ti naramid mo.
Ay na, kasi tinakon-akon. Di mo tagisayangan ni Billy. Nainlubungan la arag sakti kayat dayjekan ka. Napatpatag nga amang ti asawam ngam iso. Dino, apay akas takamutan. Awanin ti aldaw asaan ka nakainom. Pangasi, musto ko man dayta. Di nagpawilan sila. Awan bibiyang mo, oray uminom akaging gat ka. Diyak mo daw-dawatan ti kwarta kat gatang ko ti arat. Dino, Sana kasi ko da kastoy. Basol mo! No pa na sursurok ti balin na barta. pakawanin ako madino. Aklo nag-alagbido ta. Nagwinaswas kami kini Billy. Naamiris ko asan anasaya at dayjay ngay naramit ko. Sanak mo ta nagkurangkan ka. Kas asawa. Kaya mati anak ta. Agam apa ya kastoy tinaramid mo! Ikalik din, agbalbaliw ako. Ni, baro anang barmat ito ang mga awat. Kasino nga taday kay? Sunggatan. Hello? Hello, ma'am. Nakayo ka dito asawa ni Dino? Oo, sir. Siya. Sino ka di dito eh? Ada dito ospital ti asawam. Nadong pari ti truck. Sige, sir. Umayak dito, itamat lang. Dino. Saan min ana isambot si bibiyag ni Dino dito ospital? Grabe ti pan nakadong parno. Dino. Basol ko di amin. No, apayakas to'y dinapasamag. Agbabawi ka itan, ngam daladawan ti amin. Saan ka kumaan agaramin iti saan anasayaat? Saan kumaan nasurusuro ni Dino ti aginom? Pagbabawyam man amin ang nagbasulam. Ngam di nan mangag da kita nga ibagbagam selya. Pagkawanan na, Dino. Pagbababawiyak ti amin. Ngam apayakas to'y. Jak maklon ti pupusay mo. Dino! Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo, Celia. Saanan na maisubli pa itibiyang ni Dino. Dagiti laang nasaya at nga aramin na di pakalaglag ipantayugan ko, ana. Basal ko ni amin. Dapauman ti agbabawi ta, nga maawanan anak ko. Katap nga mapakawan na kati asawam. Ipaay mo laangan amin nga atensyon mo iti anak yo. Day talaangan ti amok apakalagaan ang tirik na am. Ikalik na nang. Sana na maulit dagiti bidot nga nararamid ko. One, agtrabaho ang iti husto para iti anak ni Dino. Dap-dap pa ti babawik, ngam naladawan ti amin, Mr. Lonely. Aging ga ita, jak pa'y naaklon, ti ipupusay ti asawak. Sa anak matan, anak relasyon pa'y iti sabali a lalaki. Gaputa ti anak milaangan, ti pangipapaayak iti oras ko. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Celia. Celia, kas iti ko na ti kaaduan, awan ti umuna apa nagbabawi. No di kat addalata iti udi. Ala, agpaay eleksyon kan kaday ta. Kat ipamaysam nga rod ti pamatag, kan atensyon mo iti anak mo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Celia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Michael Logitan. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Leonor. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Saan kami ang nagkalay sa akin ni Martin a nobyo kat nagsikugakon. 23 ti taon ko idi. 25 mat ni Martin. Inaramid ko ti kabaalak para iti arapaap ko a pamilya. Ngamjak impagarop. Aday to'y nga arapaap ko ti mangipaay kanyak iti panagsagabak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leonor. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Narabyan ka manan anagang with Martin. Sabay na bartak ka. Di naman pagibiyangan si Leonora. Kaya't mo tadano kaktaro pa, ma? Unay kamatan. Kano nga rod ang makaipatakder ta iti bukod na abalay. No day tabisyong mat ti papanan ti kwarta. Manalang wati may sabote nga arak. Dagita akong parem ti agnom-numar iti sweldom. Iti panagkunam ka di. Idayaw da ka iti kastangar aramidam. Kat! Ano ako matibibiyang aramida ka, ha? Ay! Jak amukan ka. Awan bibiyang multa kwartak tiga sa gasto sa kitibisyo ka. Nagtrabaho ka namin ha! Tapno damat kwartam! Nagtalahan! Kaya't konti agina na! Nangagkuti pa nagsinsindong batyo ka ni Martin itay, Leonor. Bye-bye anyon day kay nanang. Anya baybayan. Kat no rin nabi iti pa nagapayaw. Ay saanan anasaya at tikasta, anak ko. Nanang, di da ka di pa kadanagan. Madanag, anak. Tamang ano dumteng to ti aldaw, akabilan na ka ni Martin. Saan mat siguro, nanang? Itikas jay nga ugali na. Awan lat ammo ko, anak ko. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaamo iti anak ko, ah. Ay sige, anak ko. Tawan mo ti obra ak ita. Agyaman nak, nanang. Sigurado ka kade, akabaalam ti agtrabaho. Uy, nanang. Tapno ang damot pagkwarta, ah. Saan mo't ngamin amang mangtad ni Martin? Anya mo ti kasta klase ti asawa. Di kay agsaon iti kasta, nanang. Ang mga numangag na kayo. Day tamanan ti pakaupayan nga. Ay uray man tapod no mo ti bagbagak. Kita anyat orasan ngam nakaturog pailaan aging gaita. Na-hangover ngamin, nanang. Panagkunam ka di? Kat maalak iti kumpanya pagtrab-trabaho am alis? Apay ket tinasaan? Awit mo kadi amin dagiti requirements? Wen, kumpleto day to eh. Nasayat nga rod no kasta. Istrikto ka di ti HR yo? Saan matunay? Managisam ni Mama Del. Iso sa anak-anak nervyos, edi siya ti in-interview na idi. Nasayaat nga rod no kasta. Kasapulak namin at talaga ti trabaho. Tapno makaurnungak. Apay, awan ka di tiyaw awat ni Martin kan ka? Dayjay pa'y ti kunam.
pulos nga awan ti iyawat na akwarta kanyak. No adaman, alaan na madlaang. Naimbag man, tamaanusam ti kas di aklase ti tao. Jak ngamin kayat adumakil ti anak mi nga awan amana. Adda akong tatang. Kumusta mati na playa matrabaho? Kaasi ti apo, naala akma tatang. Nasayaan nga ron no kasta, anak ko. At damatin pang gadam. Wan tatang. Tapno makaurnong akmat. Aywan gayam, ni Martin ngay. Rimwar mat, Anya, sa di numanin tinapanan na. sa di no kumapay ngay. Iti ayan dagiti gagayim na Nalabsak ida itay nga agin inom ijay balay da Fred. Ay, unay matdaya at taon. Nay, papanam ngay. Surutat ti asawak tatang. Nay, sigamot, Leonor. Nya tigagaram. Kayat ko ang makasarita ni Martin, Fred. Ha? Awan ni Martin ditoy. Ay na din ako nulbutan. Tada nakakita kan kwa na itay ditoy. Kita man wadda. Amok nga glamlamang laang ni Martin. Uray umunag ka. Di mo makita ni Martin ditoy balay. Martin! Rumor ka dita! Tamok wadda ka dita unag! Di ka kumagpukaw. Leonor, nakababayan ka dagiti karuba. Adda kumakayat ko nga ibaga kada kayo, tatang. Nanang, Anya day ta, anak ko. makatawanan nga agtrab-trabaho ak. Plano min kin ni Martin tagkalaysa. Panagkunak umdas matan ti urnong ko iti may sa atawan. Sigurado ka kadi iti day ta plano, anak ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikalay sa ken ni Martin. Wananang, idi pa'y akayat kong agkalaysa kami para iti anak mi. Panunutan pa'y kumaan na imbag, anak ko. Tatang, sipod pa idi. Arapaap ko ti maadaan iti naurnos a pamilya. Kas iti pamilya tayo. Ang, ay, Kan may sa, yak kayat adumakil ti anak ko nga awan amana. Kasano ngay, no saan nga agbaliw ni Martin? Di si kanti nakakaase, anak ko. Nakasaritam ka din ni Mang Kulas, Martin. Nanya ko matibagakan ko na. Nalipatam ka din ti bilin ko kan ka. Amapan mo sa ludsudan, numano ti panangila ko na iti baboy at tarakin na. Kaiso ti gatangan ta. Iso ti mausar iti kalay sata. Ay, wala niya. Nalipatak matan. Ne, anya ngay nga taramidam. Agil ilad ka kadilatan dita. Mapanak to inton madamdama. Maturog ak labit. Tapno adda pamigsa ka magna. Adaman magmadlaw ko iti asawam yun, no? Anya day na alis. Kalay sayo ita. Nung kita ang ti aramid na. Imo na pa'y anabartet ngam dagiti sa nga ili yun. Mas daawa. Tanakikalay sa ka pa'y lang iti kasta ang klase ti lalaki. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Kayat ko tinaurnos a pamilya. Tadyak kayat adumakil ti anak ko nga awan amana. Uray no si kamot ti masaksakitan kas na kadi. Mamati ak ngagbalbaliw to matlaan. No saan nga eh. Saan man akong pormi ti ibagpagam, alis. Ala, ingkakit makisala.
Barang adamot mailawan. Uray sa anak kon ang makias-asawa. Nukas ka ni Martin nga asawang tumatlaang imatumpo nga. Kumusta nga iti kalapaw nga ipatpatak deriyaw, Leonor? Nalpasan, nanang. Kaano nga raod nga umakar kayo? Inton sumaruno alawas, nanang. Aganad ka, anak ko. Di mo itulok adangran na kaday di Martin. Uy, nanang, amok day ta. Ay, Jack kumakayat nga agkalay sa kayo ka. Nanang, nalpasan. Isa pang nga asiyo. Aklunan yun ni Martin. Kas manugang yun. Kat, asino nga iti mga sikaso iti anak yaw, nagtrabaho ka. Da kayo kumapayla ang ananang numabalin. Ti asawam ngay. Agsapol ka no iti pagtrabahuan na, nanang. Ada kamat gaya man lakay. Agpalas kang tamangan tayon. Awan ganas ko amangan. Buisit kit di. Ada ka di parikot mo? Kumusta ngay gayam tinagaplayam at trabaho? Sa anak man nananaala ah. Apay ngay. Diyak man mo ka nakwada. Nuamok lang nga sa anak ka maala. Sa anak ko man na nagbannog nag-apply. No ngay padasam ti agaplay iti sa bali akumpanya. Uray janitor lang. Anya? Siya? Pagbalinam a janitor? Sana mabalin kanyak ti kasta? Ay na, di ka kuman agpili. Nasaysaya at lata ti agbalin a janitor ngam ti agbalin a tambay. Lakay, naibos mat gaya man ti bagas tayo. Kat, anya ko mano na ibos. Sika kumapay lang at igumatang. Awan kwartak. Iso asikan. Naimbagkan ka. Tauray agtugtugaw ka laang iti opisina yo. Agsusweldo ka. Siyak ngay. Anya ngay aklase ti sungbat day ka. Sikan ti gumatang taawan kwartak. Siyakla aminan. Tulungan nakmat ah. Awan pa'y ngarod na biro ka kapag trabahuak. Apay aya saan ka makawawat ha? Sadot ka ngamin. Kunak no agbalbaliw ka. Nang pulos ngawan pa nagbalbaliw mo. Ah! Anay ko. Apay nagkabil ka ngay. Tapno agtalnakan. Maminsan pa'y ngagsao ka. Bugbugan kan. Leonor, apay tapingping mo? Ah? Ay, ikaw tatang. Di yun ikaskaso. Agpuno ka man. Kinabil na ka ni Martin anya. Uwan tatang. Talaga nagpuskol ti ropa dayjay a tao. Iso ti papakpakan. Ang misupay ti agkasta-kasta. Bye-bye anyan tatang. Agnakam tungmoy lang. Ay, awan lat amok iti kasjay a klase ti tao, anak ko. Awanan ti pagbaliwan na dayjay nga asawam. Sakit laeng iti ulaw ti ipapainakan ka. Tatang, di kay kumagsao iti kasta. Punumat. Asino tinangibaga akabilin na ka? Ay, adupay dagiti kaarobay ang mangidandanon kanya kadagiti nagsasakit a balikas na ken ka. Sino da tatang? Di mo salud-suden no asinaw. Ti maibagaklaan ken ka, anak ko. Di mo pilitan, amaadaan kayo iti nasaya at a pamilya. Lukas jay matlaang ti asawam. Nasaysaya at laangan, nga agmay-may saka amang isakad iti anak yaw. Ato yan ti Diyos mo, Leonor. Oh, Leonor. Mangmangag na ka de, anak ko. Anya di ko na yun, nanang? Anya aya ti pampanunutam. Jay na ibaga ni tatang kanyak itay, nanang. Nangag ko ti imbaga ti amam. Kat husto. Di mon pilitan amadaan kayo iti naragsak ken asaya at a pamilya. No di mo't agbalbaliw ti asawam. No kasta kabkabilan na ka. Wano komporme la may sawsawang na ken ka. Sinaamlaangan anak ko. Nanang. Di mon urayan ang makaala ka pa'y iti sakit mo. Narigat akalaban ti depresyon ken trauma anak ko.
Maanusak pa'y matlaang nanang. Ay, kanayon ngamin asika ti agpakumbaba. Iso nga awan respeto ti asawam kan ka. Taam mo na nga uray anya ti araramidan na wano isawsawang naken ka. Kat mapakawan mo latta. Ayan ti kwarta nga impaigam ko kan ka, Leonor. Awanan, inggatang kun iti masapsapol tayo. Anya? Isublim kanyak, taka sa pulak ti kwarta. Una yan. Sa nga ribo laang ti inyawat mo kanyak. Ita, alaam kay. Isublim mo no saan? Ay, makaumakan Martin. Ano yan? Anay ko. Pag-aasim ko mamat. Di kang kabil. Anay ko. Kayat mo ba, ha? Saanan Martin? Sige, isubli kon ti kwartam. Aba, narabian ka. Nag-overtime kami. Ti anak tangay. Sinukon mo ka di ijay ayan dananang. Nag-overtime? When no? Kinasinarak mo ti lalakim. Anya day tangay pagbagang Martin. Pweh! Amo kung dahi nga style mo. Asino ti lalakim, ha? Martin, ibatan na. Asino ti lalakim ko na? Awan lalaki ko nakmat. Nood na nakitam. Ala, ingkaguyudan. Tauray ireklamo mo nak ijay barangay hall. Anay ko. Apay, di ka maumamang kabkabil kanya. Mano atawanan nga nanaano sakti kasta nga aramidam. Mano atawanan na naganaano sak. Uray nagsasakit abalikas ti mangmangag ko kan ka. Wanya! Ipudnom no asino ti lalakim. Tanusan, bugbugan ka manan! Awan ko naklangarudan! No kastoy matla ka na yun! Nasaysaya at langan ngagsinata! Husto dananang kantatang! Nga awan ti nasaya at pagbalagan ti pamilyata! Gapo ito galim! Kalpasan dahi ta napasamak. Saan akon anak kidan napay kini Martin. Taging gaita, makariknaak iti trauma. No apay asaan ak nagsubli iti danana, gapu tamariknak mapilpilitan laeng ngagkid daw iti pamakawan. Kanjak pulos makita ti panagbalbaliw na. To'y pagayam mo, Leonor. Agyaman ak pagayam Leonor iti dayta pakasaritaam. Anyan ti asawam ta nagranggas. Ala, nasayat met, ta pinanawan nyo ti asawam. Tabarang makaamiris ket agbalbaliwan. Palagip kadag iti lalaki na asawaan. Ipatagyo ko ma ti asawa yo. Ken pamilyayo. Diyo ida saksaktan, tada kayon tumetlaeng ti madaksan. Kang runaan na, laglagipan nyo alumakay kayon to. Kat agkapsot kayo. Kat awan sa bali ang mga iwan to kada kayo, no diti mismo a pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Leonor at taga probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Pagloy. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Joan iti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely.
Daytoy pakasarita aken ayat ket napasamak kabayatan ti pandemya. Kanayon dak adillawen dagiti kabalay ko. Nasungit ak kanu ngamin. Ken oray jay trabaho. Ibagbagada ang nasungit ak. Kagurgurak ngamin no kasta adillawen dak. Nang runa ije opisina mi. Ni Robbie, ti kanayon amang kontra kanyak. Iso nga iso ti numero 1 akalaban ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joanne. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagmayat mo ti biyag mo? Tag-tik-tik-tok kalaang dito opisina? Susweldoan da kang agtrabaho. Saan atap no umay ag-tiktok? Di ag-tiktok ka mat, no kayat mo. Awan tumatla ang timang view di ta tiktok mo. Apal mo lang, data. Bakla. Anya ti kunam? Bakla! Ipulong ka kini sir. Sige, ipulong mo na talaga, bakla ka. Apay manan alumablabaga ka. Marurudak. Kunak man numapan mula ang itad kini Joan day tatrabahon na. Tapno matulungan na ka. Saanin? Siyak lang ang timang trabaho. Nagpis kayo ka ni Joan. Saan na mapasamak na ita? Nagapa kami kit di manin ha. Anya? Anya kayo lakit din aya. Kasla kayo aso kan pusa. Saan mat gaya matrabaho ti aramidan day ta Joan? Anya ngay teraramidin na. Nagtik-tiktok. Anya? Uso ngamin ita. Nasakit tinagam ko. Agasam ta inawagan na kiti bakla. Anya? Ay kat panak nakamasaan ka abakla. Armamon. Ay, pakpakawan. No iso pa'y laeng. Uray saanin. Talaga matabak na day ta, Robbie. Kita ang tipan nagnana. Kasta laeng, yung lalaki ni Robbie. Naglay dilaw. Saklatan ti makitkita na. Apay, sakla nga yata ag-tik-tiktok dito eh. Katuan man. Oray si kamat, ag-tik-tiktok kamat dito opisina. Iso anong tanak ni sir? Amukon ani Robbie tinagipulong. Anya mo tin dyan yung post mo at TikTok mo? Nakita? Jakin lupas, nagalas mo. Anya kamutin. Si kapay amanang kudag sa uitikas ka kanya. Angaw ko laeng, agungot ka manin ako nakon. Angaw na amin nun. Ay, abay, ay anak kasungsungit ka ngamin, Joanne. Kasano ka amadan iti boyfriend, no kasta ka man. Nakasango ka manan dita computer mo, Robbie. Isamsambot ko daytoy trabaho, tatang. At da babae nga agur-uray kan ka ijerwar. Classmates mo ka no, idi college. Ibaga mga awanak. Nagpipintas da paimat. Ala, ingkakot ka sa Rita ida. Bisyak nga rod. Ay na. Kasano ka nga'y amaadaan iti girlfriend no kasta ka. Manaw ti tawon mo. Malakayan kan samot abaraw. Oh, Ruby. Parelax-relax ka lang ah. Nalpas ko ngaminan ti trabaho. Kasta ka di. Wen. Iso nga urag Facebook ak. Okay lang. Imbag ka man. Ni Juan, kaasimat. Tapay. Nagaduti trabaho na. Puro rush pa'y. Gungguna na. Di ka lamas yan. Anya ko mati maramida? Ingkamat ko matulungan ah. Pambarak ko ma. Si kakit di mat. Iso ti umasidag kanyak. Ta iso ti agkasapulan iti tulong. Ken may sa jayla nagtik-tiktok ti inararamid na idi. Kita mo. Saan nan sa payin ang masango ti rumwar amangan? Kasano nga iti aramidam kadagita ang trabaho. Nagado. Yawid ko na. Lepas ak ije balay. Imbes ko mga ginanakan no agawid ka. Trabaho latta. Dos-dosaan naksan ni sir. Isu nga inikkan nak iti kastoy kaado ti trabaho. Oo. Dakkel ti atap ko nga impulong nak day ja Robbie. Ngata. Bakla talaga day ja Robbie. Naglaing nga gipulong.
Apay nga itala sumangpit ka manang. Ay, napan kami nag-swimming kadagiti ko kumarek. Swimming. Mm-mm. Saan ay bawal bailaan? Bawal ano maamuanda. Oh, kat si Kangay. Apay asiririing kapailaan, katrabiin. Anda isam-sambot ko at trabaho. Anya! Maturog kakit din. Ay, parparigatom lang day tabagim. Kita man ni Joan no nalpas nan dagiti trabaho na. Sikan ati mang kita. Ingka kumustaan ijay lamisaan na. Amo mat akagurgura nak dayjay. Umasindig ka ngamin ijay ayan na Bye-bye amon. Ang kita nakadumog man ang amang liplipas iti trabaho na. Rubang lang alipasan na. No kumatatulungam, tapno mabiit amalpas. Tay ko nakngarudan. Iso ti rumbang nga umasidag kanyak ngagpatulong. Manang, bumangon ka dito tayong kagluto. Kakapsot at matan. Anya? Nag-text niya may sa ako manik. Nag-positive ka no iti COVID. Anya? Panagunak. Nakaran ako na. Basol mo manang. Apay nga minanapan ka nakiswimming. Ala! Ala! Nakaran kan samot tan! Hello? Hello, Joan. Saan ako nasumrag, friend? Ag-quarantine ako. Anya? Adag dito quarantine facility mi. Nag-positive ka? Wan nga rod. Isumot ti resulta di swab test ko. Ay na, mamis na Manungaal daw asaan ka asumra. Ipatulod ko lang nga nagititad maasaan ko analpas sa trabaho. O sige, ay among friend. Kanayon nakadamagan ni Robby. Apay kumadamagan na. Maasyan kan ka. Taado ti intad da trabaho. Diyak kaya tadanggan tinagan day tao. Amok nga iso tinagipulong kini sir. Iso nga inikkandak iti ado at trabaho. Masurunan! Anya ti tantan awam dita. Ay, awan. Ni Joan anya. Apay kumatan awak dayjay a babae. Naka-quarantine ni Joan. Anya? Isu manumuteng ngal daw asaan mo anakit kita. Kasta ka di. Wen, Ruby. Lumapan ka iti ayan ti adu a tao, ag face mask ka. Napan ka gayam na ki birthday. Saan ka nag-face mask? Nag-face masak mat atatang. Nasaysayaat ti aganad. Amok day ta. Narigaton ti agsakit ita apanawal. Maburburing ak diti quarantine. Ay na, ano sam friend? Naawagak sa amin nagagayam kun. Talaga akas na. Kat, kumusta kayo titangay? Nasayaat kami, Mat. Anong saan asimrek ni Robby? Saan man aday dya tao ti pagsaritaan ta? Saan mo amamis? Apay kumamamis ko. Ay na, jak mabilang numano adaras ang nagsubli-subli ang nagdamag may papankan ka. Ay na, di ka man agar-arami diti istorya? Ay na, friend, pudno ti bagbagak. Jak mit maaw-awatan. No apay akanayon nakadamagan. Awan bibiyang ko. Kaya't mo asawan. Adda ka mo tan dita quarantine facility? Wan pare. Laklayang pagarup, adya panaguyak-uyak ko. At pasitiba kon. Ijay kala kuman balayo. Kaya't kon dito Sapay ko ma. Taag kita kayo kan ni Joan dita. Iso talaga ti berbirokak dito Kasta Amok na do dagiti banag anas ka na pagsaritaan mi. Good luck, pare. Mangan maturog laang tar-aramidak diti quarantine facility. Ay, lumukmagak adi na oras no kastoy laang. Joan? Anya tar-aramidan day ta lalaki ditoy. Mabalin ka diti makitukaw. Oo, sige Sak ni Robby. Amam mo ka. Saan ka na makiamam mo kanyak?
Sa bali arobi dayto eh. Nasingpet ken manakigayam. Kat, asino di Robby di opisina? Naungat ken di na amo ti agpasensya. Apay nga rin nga ka dito eh. Kasmat ken ka ah. Nagpasitibak mat. Ket gaputag padatang adda dito eh. Madantan iti gundaway nga agsarita. Ay na, nakakwarantinan da Robby kan Joan. Wan nga rod. Katsapay ko ma, taornosan dan ti bagbagi da ijay. Kumaa, tanagrigat yadda kaap-apa niya. Nang nangruna, no office mate mo. Pud nyo dayta. Rumbang adito'y opisina, naskan nga kakadwa tayo. Nasakit tinakamtukan ka. Isungarod nga kid dawak iti sorry. Gapo kadag iti nararamid ko iti. Impulong naksiguro kan ni Sir Anya. Apay ko mga ipulong ka. Iso nga inikan iti ado trabaho. Iti uray ka ano man. San ka nga impulpulong? Ay, kung nakano yung pulong na. Kinapod mo na. Mabainak lang nga makisarita kan ka. Ado nga minti kantsaw da kanyak. No siyak, jakla kaya ti makan kantsawan. Kastak mat. Kung nakano yung pulong nak. Kaya't ka kumatulungan idi. Nga mabainak. Amang ano pabainan na lang. Apay ko maapabainan ka. Yan tangay data dito eh. Agam amuta man kiti iti husta. Amunta. Nuan niya talaga ti ugali ti tunggal may sakadata. Oh, tatang. Kumusta ka ditan? Mayat mo tatang. Intulod kun dita jay kitkidawam a laptop mo. Saan matgayam ang mabalin asumrag ti bisita? Naala ko, tatang. Tapno saan ka maburing dita? Sa anak mo ta maboring dito eh. Tadda kadwak. Nasayaan mo ta. Tatang. Marik na. Madaan na kon iti kaayan ayat. Ay ket mayat Ket nakaam-amuam kan kuan hangay. Dito yung quarantine facility. Oh sige. Ituloy mo lang anak ko. Gundaway munday ta. Uwan tatang. Di kayag danag. Madanak ton iti kaayan ayat. Maburboring ka kadi dito yung quarantine facility. Saan mat? Si Kangay. Saan? Tada ka mata kasarsarita. Di man angawan iti kasta. Sa anak nga gangangaw. Di uray man agnanayon nga dak dito eh. Basta si katikaduak, Joan. Ay, Robby? Saan ka bakla? Nagkunakan ka abaklak. Kinapod mo na. Dakkel ti panaggustukan ka. Kat gundawayak matan ti mangibaga. Nga ay ayatan ka unay, Joan. Maragsakan dagiti katrabahuan mi. Kastamot tan ti pamilyami, Mr. Lonely. Takalpasan ti pan nakakwarantin mi kini Robby. Addan relasyon mi. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Joan. Pagayam, Joan, nasursuro yung amin kini Robby nga klunen ti pagkapsutan ti tunggal maysa. Ala, ituloy yu ti agpakumbaba iti tunggal maysa. Ket kablawan kayo, iti naragsak a relasyon nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Joan iti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540.
Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adrian iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napintas ken baknang ni Jennifer. Sana kas kanyak amarigrigat laeng. Ngem uray no kasta, saan naklataan na awanan itinamnama. Inaramid ko ti kabaalak, tapnulaeng aklunin na ti datdaton ko nga ayat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Adrian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Congrats! Sikatin na nga bak amis intramurals itaatawan. Bilibak unay kan ka, Jennifer. Siyak pa iti ko nam, babe. Imbagak matkan ka. Mga bakak. Kan may saan akayat ni daddy ang maabakak? Panagkunak, saan ka may bagay kan ka? Anya ka matan. Ay, ayatan ka. Iso adi ka kumamat ag panunot iti kasta. Agyaman ak no kasta. Awan pagdanagam, babe. Sikalaan ti ay ayatag. Mabalin ka din ka umay ka ijabalay, inton malam? Ha? Taapay, babe. Ag-celebrate tayo nga rod. Tasyak din na nga ba? Ken, kaya't kaayam-am mo kadagiti naganak ko. Masapol ka di pa'y dayta? Wana, tapno ma'am-amom dadadi kan mami. Naibag ka na ka umay ka, babe. Wow! Bagay mo dahi taginatang ko ang maungkan sapatos mo Agyaman ak, babe. Jennifer, iso ka di day ti boyfriend mo? Wan, mami. Naimbag arabi iyo, ma'am. Pudno ka di tinangag ko itay. Asi ka tigim matang iti sapatos kan pantalon na. Iso ka di tinangusaram iti kwarta dinawat mo kanyak. Agsaysayang ka lang iti kwarta no kasta. Kwa, mami. Sana bali. Tasukatan mo't lang ni Adrian, inton maala na ti allowance na. Sige, mapan kay Jay. Takasaritak na ito ang lalaki. Mami, saan nyo kumamot nga ibabain ti boyfriend ko iti sangwanan dagiti bisita tayo? Kaya't po ka diti makaraman kanyak, Jennifer. Mami, amangan matman niya ti aramidan nyo iti boyfriend ko. Hoy, lalaki. Ha? Saan akasken ka ti maikari iti anak ko? Kita man tayo tsuram? Agraraman? Ne, apay akas tati lang am Adrian. Kunak man nun napan ka ijay ayan da Jennifer anak ko. Nagawid ka matadagos. Kalaat ngamin na si makitichan ko, nanang. Iso ang nagawid akon. Ne, apay nahi. Awan ti pagdanagan nyo, nanang. Iturog ko lang. May katumat lang. Ay mabiit lang. Urayin naktain nak umutang iti agas mo anak ko. Saan na, nanang? Adon ti utang tayo. Saan yun anayunan pa'y? Kabalak pa'y, mat? Kasanoon no kumaro ti sakit na. Sige. Siyak to nga rodan ti mapan umutang, nanang. Siya kon, agtugaw ka pa dita. Tamangan no kumaro ti sakit ti tiyan mo. Awan kwarta tapag pa ospital mo anak ko. Ala, inakaon. Naimbaglangan. Tanamati ni nanang itirason ko. Saan arumbang ama-amo na tinapasamak ije balay da Jennifer. Tamangan no anyan tumanin ti baga na kanyak. Babe, pasensya kan ka dagiti na ibagbaga ni mami kan ka. Okay lang, babe. Si Kamet. At gayam ti sapatos kan pantalon nga inted no. Isublikon. Ha? Ay, saanan Kukam daytan. Tapna damot pakalaglagi pam kanyak. Ay, wanam lagi ka. Ako ngamin.
Panagkunak ket maudin da ito apa nagsarita ta. Amang ano makita da tamanin dagiti dadakkel mo. Ket anyan to ti aramidan da. Babe, anya nga tano gumatang ka iti cellphone mo. Tapno uray saan ta nga akit kita. Kat agdalat ta komunikasyon ta. Nasaya da ita na panunot mo, babe. Ngam ikan pa iti 2 bulan. Masapol ama kitang danak pay. Tapno da igatang ko. Okay, babe. Awan parikot iti dayta. Nakagatang ako iti cellphone ko, babe. Nasaya at matukas ta. Pakisave mo man nga ti number mo diti cellphone ko. Maragsa ka nak. Tadamot langan ti cellphone mo. Wen ha? Tapno uray saan ta ngagkita ka na yun. At dalat ta komunikasyon ta. Narigat namin no kanayon tangag sarita dito'y pagadalan. Taado ti matamang kitkita ka data. Wen nga rod, babe. Mabalin tamad ti rumwarsag paminsan. Tapno agbanding ta. Kasano nga no adda makakita ka data. Kat idanon da ka dagiti dadakkel mo. Sana bali. Amom, at the boarding house ko. Ha? Wen, kat saan to ama-amuan dadali kan mami. Sana bale. Tainton makapagturpusak. Kat makabiro kak iti trabaho. At danton pagkarit ko. Maaklondak tumat siguro dagiti dadakkel mo para ken ka. Abay, ang nakalukat ti silaw iti kwarto. Nalipatam siguro nga enough idirimwar ka, babe. Siguro. Ala, umunag ka nga rodan. Urayak pa ang makaunag ka, sakbay nga gawi dak. Anya ti kayat asawan da ito'y, Jennifer. Mami? Itay kayo pa'y aboy-buyaan dita. Saan da ka di nakita? Kuwa mami. Intulod nak lang ni Adrian. Narabyan kami ngamin ita. Taday naramid mi iti pagadalan. Ulbod! Kat si kamot lalaki. Ha? Saan ka di nga imbagak nga adaywam ti anak ko? Mami! Saan niyo kumamat akabilan ni Adrian? Adrian, agawid ka na. Ang mga nanyapay ti maaramid dakan ka. Si kamot, Jennifer. Itad mo kayak day ta cellphone mo. No di mo kayak akabilan kamat. Mami! Apay ka di akasta kayo. Para iti pagsaya atam day tingar aramidak. Di mo ka di makita, ha? Pagsaya atak. Tapnam mo yung mami. Masaksakta na kitikastang araramidan nyo kanya. Agtal na ka dita. No di mo kaya't akabilan ka. Di nakpagpungtutan, Jennifer! Nay, adda ka matgaya man, Adrian, anak ko. Ha? Naan-ano tapingping mo? Kuha nanang? Nakiapa ka kadimanan. Saan nanang? Naitugtuglaan. Mabit lang ang taagasan ta dayta. Saan nanang? Ingkang arod manganon, anak ko. Sige, nanang. Anyat oras yan. Awan pa'y lang ni Jennifer. Sapay 8:00 ti klase mi ita. Adrian? Oh, Pina. Ayan ni Jennifer. Apay adyak makita. Diyak mo. Awan mo't imbaga na kanya. Pangasim Pina. Ibagam ti pudno. Ipudnok ken ka. Ngam saan mo ko mga ibagbaga asyak tinangidanon ken ka. When? Ayan ni Jennifer. Umakardan ijay Manila. Kat ijay matan nga agadal. Anya? Kaano da ngagpa Manila? Napandan itay agsapa, Adrian. Ha? Apay asan na nagbakada kanyak ni Jennifer? Lima atawanan tinapalabas. Sipod na udi apa nagkita mi kini Jennifer. Nga maging gaita.
Isupay lang ti ay ayatak. Siya nga tanot ti ay ayaten na nga aging gaita. Sigurado amaragsakan day jay. Inton maamuan na nagunod kong dagiti arapahap ko. Adrian, anak ko. Nanang, Ne, naliday ka mo. kailiw ko ni Jennifer, nanang. 5 atawan asan kami nagkita. Maawatan ka, anak ko. Ngam awan mo ti maitulong ko kan ka. Biniro ko ti Facebook account na. Ngam awan mo't nanang. Aging gaita. Mangnamnamak nagsublipay ni Jennifer. Tawan mo ti formal break up me. Dayta katirikat na anak ko. Kasanungay no adten pamilya na. Mangnamnamak. A single pa lang ni Jennifer, nanang. Sapay la kumatag kita kamin. Adrian, nangag mo ka di si agwarwaras adamag. Anya day pare. Kursunada na ka ni Jana. Sino a Jana? Tay baro a pulis mo man, pare. Anya? Sarding anak man. Kat no 5 atawanan asaan kayo anak kitkit ay ti girlfriend mo. Di mo ibaga. Ngaging gaita. Kat ni Jennifer latat ti ay ayatam. Agtrabaho takit di. Tila ibagbagam. Apay dito a restaurant ti pangananta, pare. Una, tanaimas ti makan ditoy. Sana bale, taas idag iti station tayo. Siya kung ti agorder. O sige. Ijay likod ti pagtugawan ta. Umuna ako ni Jay. Jen? Sika ka direct, ha? Adrian. Maragsakan tanagkita tamanan. Mabalin ka diti, agtugaw di taabay mo. Wala. Awan magdakas na. Kaano ka pa nagawi dito Bagyo? Kuna ni Nanang, ngayon lako yun jay dakal abalayo dito eh. Wen, ila ko min. Nagpaaramid kami iti baro. Iti kasta, as-asidag iti pagtrabaho. No kasta, dito ika nagtrabaho? Wen, kat, sika, pulis kagaya man, Adrian. Wen. Kat, sika nga eh. Accountant ka ka din? Adrian! Oh my God, Peter. Agtugaw ka. Peter, iso ni Jennifer. Jennifer, isumat ni Peter. Katrabahot. Hello, Peter. Hi. Si kagayam teka na yung istoryaan ni Adrian kanyak. Kasta ka di? Ala, mangan kayo matin. Amangan numabisin kayo. Agyaman at tapinatgam tikid daw ko nga kita ta. Anya tayo ko lang may bagam kanya, Adrian? Jennifer. Single ka ka di pa ilang aging gaita. Awan pa asawa. Ngam, adan boyfriend ko. Kasta ka di. Oh, apay ang nagliday ka, itiimbagak nga adan boyfriend ko. Saan? Apay ko mga glidayak. Maragsakan at parakan ka. Anya jay ko naman napatag nga ibagam ko makanya? Lipate mo day jay. Kung kunaklaan day jay. No kasta, saan ka ang naragsak? Ta nagsubli ako dito eh. Anya ti kayat mo asawan? Awan mo ti formal break up ta idi. Saan ka di? Kahit asawan day ta. Sika pa lang ti boyfriend ko. Pudno ka direct ang imbagam, Jennifer? Babe, mailiw akong ka. 5 taon asaan ta nagkikita.
kung naklakit din nalipatan na ko. Sana mapasamak na ita, babe. Mabalin ka di nga rakupan ka. Una Ang mga ano makita na ta ni mamim. Ang mga ano tong paang naktumanen. Awan pagdanagang, babe. Nagbaliwan da daddy kan mami. Manipod imakar kami ija Manila. Iso pa kitita nang ibagaa, nga agsobliak dito Bagyo. Tapno birukan ka. Nasayat mo tong kasta, babe. Awanan tilapad iti relasyon ta. Wait, babe. Mabalin ka di aso marongkar ka, ija balay mi? Ha? Sige, babe. Kaya't na ka ngami na makasarita da daddy kan mami. Nay, papa naman ako. Sumarong karak ijay balay da Jennifer. Wala nang. Adadan dito'y Bagyo. Ay na, maragsakan at nukasta anak ko. Ay ibagaman met kan ko ana, tapo masyar dito balay. No saan abisi. Sige, nanang. Nabayag nga minan, asaan ko ang nakikita. Oras siya, kailiw kumatan. Istrikto umot nga min dagiti naganak na. Iso asaan da palubusan arumwar. Kumusta ka ngay, Adrian? Nasaya at mayat, ma'am. Da kayo ngay. Nasaya at mat barok. Agyamanak, taimay ka dito'y balay. Uray no adadagiti madi an araramidakan ka idi. Awan kanya akong dagijay, ma'am. Agyamanak. Kat agyamanak mo. Tanauray mo pa iti panagsubli ni Jennifer. Kat iti da itangay naramid mo. Impanagnak mo anapudno ti panagayat mo kan kuana. Iso asaan kun alapdan ti relasyon nyo. Kat numabalbalin pa ikuma. Agkalay sa kayon, barok. Iti kasta, makita mi pa'y dagiti agbalin nga apo kumi kada kayo. Naaklundak matlaangan dagiti dadakkel ni Jennifer, Mr. Lonely. Kat nagkalaysa kami. Naragsak ti binangon mi a pamilya. Alakastan, ket agyaman ak iting kay panang idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Adrian. Adrian pagayam ko, daytoy pakasarita ket mangipaneknek. Ano talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa, uray kasanupay ken uray asinupay, ti agdepdep pa amang lapad kada kayo, da kayo ket da kayon tulatta iti udina. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak ti pamilyayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adrian ti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matdireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Sheila adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagpasngayak abalasan ket ado dagiti mangmangeg ko asar saritaan dagiti karubami may papankanyak. Isu nga kadeng ko ti makikalay sa akin ni Melvin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam tayo as Sheila. Dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Mabwisit ak kadagiti sasawon dagiti kakaaruba. Kasla perpekto da, nga awan na aramidan da abid dun. Bay amlat ta itan, anak ko. Saan mo itang ikan kano? Ibagbagada nga awan kano ag gusto kanya. Gapo tamay sa ka disgrasyada. Amalas kano ti lalaki amang ikalay sa kanya. Kanday tala kano ngamin makisinsin narak iti boyfriend ko ti inararamid ko. Kunagmat kan ka, abay amlat ta ita. Ipanagnag ko kadakwada. Nga oray kasto'y tinagbanagak. At dalat ta lalaki amang ikalay sa kanya. Gaputan na pintasak. Ay nasila, anya ka di mananday tapang panunuta man ako. Basta, Kat, anya ko mati aramidam. awan pagdanagan yun, nanang. Tapag saya atak ti aramida. Agyaman ak Sheila. Kunak no din akong sungbatan. Nakasagana ka kadi amang ikalay sa kanya? Wen, nakasagana ak. Ikalay sa ka, Sheila. Nasayahat nga rin no kasta. Iti kabitan na panawen. Agkalay satan. Anyate ko na, Sheila. Ay, ang mauyong kakadyain. Agpampanunot kakadya. Un nga rod, anak ko. Nagbidot kan iti naminsan. Ita, agaramid ka manan iti pagparikutam to. Apay, diyo kayat nga ikalay sa anak ni Melvin? Nagagatay dya tao. Kanada pa store na. Oh, di saan kami ngagbisin iti anak ko? Ay, Ngam ko namat, asaan mo nga ay ayatan. Ita, agkalay sa kayaw. sa bagay. Awan matiti parekot kan kuana. Tamalaksid ang nagagat. Nasingpat pa'y. Isumat ti ko nak, tatang. Ngam napili ti inana. Imbag ano kaya't nakangagbalin ang manugang na. Anya ko mati maramidan na. Katsak mati kayat ni Melvin. Ngam sila. Kunam idi kanyak, asaan mo nga ay ayatan ni Melvin. Saan aday ka tinapatag ita, nanang? Pinaskan, ikalay sanak ni Melvin. Tata Cardo, Nana Petra, imay kami, tapag sasaritaan tayon ti kalay sa amin kini Sheila. No mabalin, jak ko makayat. Gamawan mabalin ko, tagpilit mo't ni Melvin. Melvin, ay ayatam ka din ni Sheila. Wan nana, unay-unay. Sa anak nga agtukyad. Tamok matanasaya at kaatao, Melvin. Kadno ko na mga ikalay sam ti anak may. Sige, umanugot kami. Iti kabitan na panawan, agkalay sa kamin kini Sheila. Di ka man umasasidag kanyak. Nagbara. Imasahin ako ma. Tanabanugak unay iti aldaw. Nabanugak iti store tayo. Diyak kayat. Uray siya, nabanogak mat. Ha? Ala. Sika nga rodan ti imasahik. Saanan? Maturugtan. Sheila? Maturugtan ko nak. Diyak kayat ti sumanao. Oh, antitikan ka nun. Nagluto ak. Apag iso nga imay ka, anak ko. Mangyawid kan tulaangan iti para kinilakay mo. Saanan? Sana bali. Tamangan kami mat iti anak ko. Bye-bye amon ni Melvin, nanang. Amom, Sheila. Swerte ka, tanasing pati nakiasawaan. Wan, maawatak no apay adi mo kay kayat nilakay mo. Ngam inem abulanan nanipod nagkalay sa kayo. Aging ga ka di ita, kat di mo pa'y lamaya.
Amok ang nakikalay sa kalaang kinilakay mo. Tapno saan ako na ang dagiti tattao nga awan mayatkan ka. Gaputan nagpas ngay kaabalasan. Dakkel abidot ko dayta, nanang. Sa anak la ko man anak ikalay sa kankwana. Wan nga rod, no di ka katdang nga. Binagbagaan ka iti, ngam di nakmatimpangan. Anya nga ita, si kamat lang ti agparikaw. Wen nga ron, Ngam nasingpet nila kay mo. Naanos, nagagatpay. Kita napadakkel nan ti istoryo. Nagaduitan ti lakuyo. oray pa'y. Ay naanak ko, sursurwam nga ayatan nila kay mo. Uray tanaanos mo. Napnapadam sila. Pangaldawan, ngam di ka pa'y nagluto iti kaninyo. Mabisinan ni Melvin, ngam awan pa'y naluto. Napnapadam ngamin aya. Kwa nanang, ijay balay da Vilma. Adala nagsaritaan mi. Mano nga orasyo ijay? Nakuna ni Melvin, anasapa ka arimwar. Tagayam, napan ka lang nakisarsarita. Apay ka di masusuron kayo, nanang. Masurunakan ka. Gapota di mo pa'y asikasuan di asawam. Makumikom di ta istoryo. Idinto ta si ka, mapan ka lang makisarsarita iti karo bayo. Siya kung tagluto, nanang. Mabalin yung tagawin. Nagbastos ka mo't gaya man amanugang. Diyak kayat nga umay dakong-ungtan, nanang. Adan nakam ko. Iso asar dengan dak ko ma. Anya, kasta ka di ti may sang asawa? Makumikom nila kay mo di ta istoryo, nga mapan ka lang makikarkaro ba? Sige. Da kayo nga rudan tagluto. Panawan kayon diti kusina. Hoy, Sheila! Pagyamanam, tauray disgrasyada ka. Ngam kinayak nakalata ti anak ko. Ngam no siyak lati matulog. Mas kayat ko pa'y ngagsina kayon. Tanagalas ti ugalim! Saan mo latta ko man at tinutupan ni nanang? Sheila, pinanawam latta ko man. Ay! Saan mo man ngay sakit ti man nakibiyang nga inang? Sheila, Kan apay ngamin ngay may dito'y ti inang. inawagak tao may agluto. Kaya't ko nga ilipas ti aramidak i-gestor. Agikilkilwak iti asukar. Di ka pa'y lanangan iti tinapay no mabisin ka. Inaya pampay laang man. Sana karod anangan iti na pwede agsapa. Iso ang mabisina ko unay. Ala, bayamon, di ka nagungat pa'y. Intay kat manganan, nakaluto ni nanang. Mangan ka laang. Ibusam talinuto ni nanang mo. Diyak kayat akanan. Anya? Agluto ak iti kanon ming agina. Ala, makamo ka. Inak nga roden mangan, tagsubli ka dagos i-gestor. At dahil dyan ni nanang, isupay la tinagbantay. Adto'y ti lotion, agpili ka laang, Sheila. Mayat ka di dayta ang lotion? Wan alakit din, gumatang kan, tapno makalako akmat. Ada ka di perfume, alakom? Ado agpili ka latta. O sige, ikanak nga rod. Ikompletom Okay, ariglado. Ngam, ingkan to pabayadan ka ni Melvin ijay store, ha? Sige, awan parikot. Ala nga rod, piliyam daytay kababangluan a perfume kan lotion. Taiso ti ited mo kanya. Binayada kong tayo inalam kini Nonoy a perfume kan lotion. Nasayaat mo? Domingo inton bigat. Orumar tayo. Ipasyarta ti anak mo. Saanan? Isupay agastos. Amangan no kunaan tumanan ni nanang mo. Aday tala agas-gastos ti aramidam. Gapo kanya. Saan ko mga minakasta ti panunutan? Ay na, di nakayat ni nanang mo aparakan ka. Iso ang nadagsan tirik na kanya. Pasensyaam ko malata ni nanang ko. No di nakayat amanugang, di saan ko matakayat akatugangan. Kunamlan asino?
mabalin ka di. Agkapya kayon kininanang. Ay, pakpakawan! Jak kayak ti makikapyakan ko na. Sika ti ububing. Isuasi ka kumati makikapyakin ko na. Tapno maya ti panaglalangan tayo. Ay, saan? Iti anyaga po? No di na kayat ni nanang mo. Saan laang? Sino kumamot nga iti biyag ko? Jak kayatan ti panagsasaom iti mismo nga inak Sheila. Wan! Amok! Isu ti kanunungam. Ta syempre, inam dayjay. Alam, ala mapankalatan iti ayan na. No kayat mo, da kayon ti agasawa. Anya? Imay ni Melvin ijay balay, kalpasan anang rikap iti estorna. Kat, Nakuna na, asaan nan ang maanusan ti ugalim. Kandi na kaya't ti panagsasaom iti inana. pudnumat namin. Nasingpat ni Melvin. Ngam nauman iti ugalim. Anya nga ita, di na kayon kaya't asangpatan. Saan lang? Ay, apay ngamin akasta kaaya. Ay, natangsit kalaunay. Agawid kayo man langan, tatang. Makaturturog akon. Kanjak kayat adenggan ti anyaman nga ibagam. Ala, tangay saan ka ang mabagbagaan? Sige, sika nga rod ti makaamok. Ala, innakaon. Katjak kayat nga umay kanto ijay balay. Nga agtid daw iti tulong ko Tanatangsit ka launay. Jak kayat ti ugalim. Mangibabain kang anak. Hoy, Sheila. Nakasarita ti ina ni Manong Melvin. Anya ti kunana? Saan nakakanon asublian ni Manong Melvin? Saan lang? Amom, Sheila. Sika lang arudan ti kinaasyan ni Manong Melvin. Sika pa'y tinatangsit. Anya ti kunam? Agpay sumat ti impagak. Awan bibiyang mo iti biyag ko. Ala, ingkan, ta saan agumatang itilakom? Wen awan pagbayad mo. Anya? Inakon. Tangsit ka. Taawan matgayam kwartam apagbayad mo. Hoy! Ada kwartag! Ngam jak kaya ti gumatang! Jak kaya ti gumatang di talakom abulong! Anya may ita, agparikot kan Sheila. Tadi na kan sangputan ni Melvin. Agaw-awidan ijay ayan ni nanang na. Tinapudno na, imay idi ni Melvin dito'y balay. Ta imay na inyeb kas ti sakit tinakam na kan ka. Maaklon na kano asaan mo nga ayatan. Nga iti ka ano man, kat di na narik na anapatagkan ka. Ngam ay ayatan na kalata. Ngam saanan anakaanos. Sheila, nagmayat tibiyag mo kan ko na. Mangmangan kalata nga oray awan trabaho. Agraman ti anak mo kat mairan ranod. Ipapa ay amin ni Melvin ti kasapulan nyo nga agina. Isu arum bang kumaan na saya at matipakpakitam kan ko na. Nakikalay sa kakan ko na. Kat saan arabrabak dayta. Asawa mo ni Melvin. Kat awan makunakkan ko na. Isu at tinasaya at nga aramidam. Kat inka kasarita. Taagawi din ijay balayo. Tano saan? Ang mga no makakita iti mas nasaysaya at nyamsika. Kat isukat na ka. Anya? Ay sus, no paluspusam ni Melvin. Adakan ka dayta. Ang mga no agbabawi kanto, no isukat na ka. Anya ti kadam dito'y balay me, Sheila. Umay mo ay aywan ti anak ko, tapno agsublikad ka? Apay, awanan maigatang mo, iti gatas ti anak mo? Awan igatang mo, iti kananyo? Iso nga umay mo ay aywan ti anak ko, taik ka na ka iti kwarta? Nanang. Iso da ito iti bagbagakan ni Melvin ka. Nga amang ano agbabawi amang ikalay sa kan ka. Kat ita,
Pimudno. Nanang, Awan ni Melvin. Napanidji balay da gabino agayam na. kasta ka di, nanang. Agawid kan. Kat saan kan ngagsubsubli ditoy. Ngamen, saan na kan akayat ti anak ko? Gapo, tanaalas ti ugalay. Saan ko na sinurot ni Melvin Ijebalay damanong gabino? Gapo ta mabain. Taapay ko maasurotab. Kasarita ko ma. Taag sublin Ijebalay mi. Ay, saan mo anam namaan ang mapasamak pa'y dayta? Tatang, No empatad mo kumati asawam. Di saan nakakuma pinanawan. tatang. Naibusan ti abas tumi iti anak ko. Kasano kamin? Ay, daytan ti ibagbagakan ka. Tatang, tulungan dakman na makisarita ka ni Melvin. Taag subli ko man Ijebalay mi. Ay, si ka mismo ti makisarita. Gapo tatangsit ka. Si kamat ita ti agpakumbabakan kwa na. Tabarang sublyan na kayo pa'y. Melvin, mabalin ka din agsublikan Ijebalay. Kayat ko kumaamaurnos ti amin. Pasensyakan kanya ka. Ngam, ikarik, agbalbaliw akon. Nasaya at matngapod no dayta. Agbisin kami iti anak ko. Noawan ka. Sheila, Husto dagiti nangngeg ko abalakad kanyak. Anas kan nga agbalbaliwag. Tapno agsubli ka kada kami iti anak ko. ay ayatan ka. Isong ang kalaysa ka. Ngam no di ka agbaliw. Nasaysaya at no agsinatan. Ikarik, Melvin. Ang balbaliw akon. Iso nga agsubli ka kuman Ijebalay tayo. Sige, agsubliak. Agyaman na. Kat naamiris ko, anas kan at tulungan kan dito istor mo. Ninanang ko ti mga iwan iti anak ko. Tapno matulungan ka iti trabaho. Addakan ka dayta. Melvin, pakawanan na kumaa. Wan, pakawanan ka. Basta agbaliw ka kuman. Agidawak mat iti pamakawan iti inam. Tabarang sumaya at tilinangan mi. Nasayat no kasta. Kan, agyamanakan ka iti panagayat mo kanyak, Melvin. Kat di ka agdanag. Taso papakak day ta iti awan panagin ko kuna apamatag. Jack ni namnama, Mr. Lonely. Ana sursurok matlaing nga inayat ni Melvin. Kat nagbalbaliwak maten. Kat nasayaaten ti panaglangan mi iti katugangak. Dagiti karuba mi amanguy uyaw ken mangsarsarita kanyak iti liklikodak. Kat saan dalatta nga agsardeng. Ngem awan anyaman na kanyak. Gaputa ita ket naragsaka kon. To'y pagayam mo, Sheila. Sheila pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mata nagbalbaliw kan. Ket ituloy mo dayta. Tapno agtultuloy met tinaragsak apanaglalangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Sheila. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aleya. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag. Barang makaipay iti adal kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ang yaman nakta may ka dito idagos ko. Nagsakit namin ti bagbagi. Kasapulak ti kadua. Apay ngamin na di na inawagan na dagos. Wano dagiti kakabsat mo. Tapno may daadagos anang kadwaken ka. Kunak namin no sumaya at matla ang tirik na kita. Ngam, saan matgayam? Awag ako man ni nanang. Ngam apag isumat asim mangpit ka. Nangan ka din? Saan pa'y? Kaslang namin sa anak ang makapangan. Mangan ka, uray basit laeng. Tapno saan ka ako mapsot. George, Agluto ak iti paborito masidain. Tapno makapangan ka. agyaman na ka. Diyak namin makagunay. Kaputa nagsakit ti bagbagi. Agtrangkaso ka. Iso akas tatirik nam. Alay, aginana ka pa ya. Inak pa'y gumatang iti lutuak asidaan ta. Tapno makapangan kan. Amo, naggasat ka unay, friend. Apay ka di manan, friend. When tanakatumpong ka itinakaan sa boyfriend. Sana all. Anya, katwan mat. Kitamot Idi nagsakit ka, inasikaso na ka. Dandan ni di nakapay panawan. When matkat di, friend. Awan maibagakin ni George. Gaputa talaga na anos. Adakan ko na amin abirbiro kak iti may sa lalaki. No kasta nga rod, ay wanam ti relasyon nyo, adwa. Aramidam mat amin apagrebangam kas nobya na. One, friend. Kan may isa, rumbang give and take kayo. Tapno ka na yun nasaya at ti relasyon nyo. Wanya Leia, mayat ka iti bagbagak nga kasartan? Oh. Apay adi ka makatagari? Ay, awan, George. Di mo ka di kayat? Kayat ko. Ngam, saan ko mapingi ita? Sa anak pa'y anak kasagana asumrak iti estado. Maawatan na ko George. Maawatan ka. Gapot saan mo't ang maala iti dinadaras ti panagasawa. Agyaman nak. Gaputa ka na yun nakamaw-awatan. Gaputan na pod no ti panagayat ko kan ka. Agur nung takumapay. Tapno saan tantong agrikat inton madanon ti aldaw. Wan Leia, ng pangasim di na ko maisuksukat. Ikarit day ta. Nulakit di maoray na. Orayan ka, Leia. Gaputa si katikayat ko ng agbalin nga asawa. Kaya nagbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ta. Uy, friend! Apay adi mo sang batang ti awag ni George. Masalutat. Anya? Awan ganas ko ang makisarita kan ko, ana. Apay ngay? Diyak mo, friend. Siguro, mapunpunasan ti panagayat ko kan ko, ana. Ay, unay kan, Leia. Nalakalaan kan ka ti mangisawang iti kasta. Anya ngay nga rod. Kat day tamot ang talaga ti marikrik na. Ay, Jack, amukan ka, friend. Naanos ti kaayan-ayat mo. Ngam, kasta kiti ibagbagang? Basta, kayat ko lang tagbalin anapod no iti bagik. Yak kayat alukwan ti mismo abagik.
Apay anak ko nam ama pumpunasan ti panagayat mo kan kuana. Adda ka din sa bali, anak harik na iti ayat? Awan matkit di. Basta, tsaka mo. Iso adya kun sungsungbatan ti awag na. Tapno makarik na adya kun kayat. Ay na, agpanunot ka iti maminsyam, Leia. Saan akas ka rin na dahi tangar aramidam? Idiretsyon, no di mon kayak jay tao. Tapno saan amang namnama iti awan. Asino nga tayo day tatok-tok-tok. Kakaiso na day off ko. Panawan kumamat tapno makaturugat. Adda o may mang disturbo. Mabit lang! Naibagngal daw mo, Leia. George? Oh. Apay akas lang nakalaat ka ang nakakita kanyak. Saan mat? Di mo mat namin intex nga umay kait na. Tapno amok ko ma. Pasensya kan. Kaya't ka lang namin nasurprisahan. Ken may sa amok a day off mo ita. Isong endra nakti may. Di nakbat ngamin replyan. Pasensya kan. Awan ngamin load ko. Di na ka di pastra kan? Pasensya kan, George. Ano? Sumrot ka? Agyaman na. Api niyo may ka. Madanagan nga rod. Di ka mata nagte-text. Di mo sungbatan dagiti hawag ko. Kunak no anyan tinapasamakan ka. Malagip ko jay pa nagsakit mo idi. Kunak no agsakit ka manan. Isong imaya ka dagos. Ila mapang panunot mo. Nagtaktak ka pa ilang may dito'y dagos ko. Ha? Apay akasla di ka naragsak iti umay ko. Saan matakas na? Si Kamot, tila pang panunutan. Leia. Sige, mabiit na ang tamang isagana at iti merienda na. Apay anak ko, awan ka di pa'y plano yung ka ni George nga agsimpa. Awan pa'y nanang. Ay, apay ngay, nabayag kayo mo tan anagayan ayat. Pudno, ngam awan plano apa ikalnaysa. Kita anak ko, saan kayo nga umububing? Wan ka di nanang. Nasaysaya at matlaang no agsimpa kayon. Tapno, maagdaan kayo mo tan iti anak. Kat matarabay yu pa'y iti panagdakkel da. Wan nanang. George, kaya't ko nga gawin na swastan. Anya? Nangag mo timbaga. Agwin na swastan. Sikamat, Leia. Di na kumamot arabaka na kasta. Seryoso at George. Sa anak amang rabraba. Leia, pangasim. Ibabawim timbagam. Saan? Gaputan na kaikad din akon. Saan akon anaragsak iti relasyon ta? Saan? Diyak kaya't nga gawin na swasta. Arami ti amin. Tapno agbalin ka anaragsak. Ibagam na niya pa iti kurang. Tarami ti amin nakabalak. Awan nagkurang am, George. Talaga lang amin ang nagbaliw tiriknakan ka. Ngam apay. Tsaka mo. Katsapay lang kumata mapakawan na. Katsapay kuma. Tamakabiro ka iti babae ang mga yan. Ken nasaysaya at nga adayungam iti siya. Maawat akon. No apay alim mami istipan na kilangan mo kanyak. Binakgaya man ay ayatan. Ulit, George. Pakawanan na kuma. Ay na, Leia! Nalaos ti pan nakapasakit ni George iti naramid mo. Kasla di na ka numaaklon. Wen nga agpaiso, Leia. Apay namin nga inaramid mo ti kasjay. Masikog ka pa'y gaya man. Mapabasuldak ka ni. No talagang awanin mariknak apanagayat kan ko na.
Saan mat amabalin nga ituloy ko ti makirelasyon kan kuana? Idin to taawanin mariknak apanagayat. Kan saan ako na naragsak? Anya? Pudno, saan anasaya at tinaramid ko? Ngam gusto ko mamatan. Di yun sang kaulit pa eh. Tidak kumamat konsensyaan. Pasensya ka kuman, Leia. Kaslawan na iba kami. Lipata mo. Huwag nga paiso, Leia. Katpasensyakan Noan yaman dagiti na isaw-sawang mi. Naragsak ka kadimot lang iti relasyon ta, Leia. Unay-unay, Dan. Nakaragraksakat. Sana kaste ti kinaragsak ko. Idi ni George ti kayan ayat ko. Agpaiso? Wan, Dan. Isungarod anak iwin na suwasakan ko na. Pinaggidan na kami tumot ngamin. Sana bali. Tanak iwin na suwasakmatan kan ko na. Ket si kati pinilit. Agyaman at nukasta, Leia. Kat ikarik, di kan tupulos pasakitan. Agyaman nak, Dan. Ket idaw-dawat ko. Asapay la ko mataag tali na ti kinaragsak taado. Agpaiso ka di tinadamag ko ang masikog ka, Leia. George. Dahita ka di ti makagapo. No apay nga break nak. Apay ang naaramid mo ti kastoy, Leia. Isumit lagay mo break nak. Tadan sa bali akayan ayat mo. Pakawanan ako, George. Anya tinagkurangakan ka. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Nagbalinak mata na saya ta boyfriend kan ka? Pakawanan na, George. Ngam talaga na punas ti panagayat ko kan ka. Nasakit na ito'y nga inaramid mo. Diyan ka mo. No aginggat ka ano ang makalipatak. Awanan ti amok na ibaga. Naditi pa ng pakawan mo kanya. Pudno. Nagbalin ka responsable. Inaramid mo ti amin. Kat awan nagkurangam. Ngam talaga nagbaliw tirik na kan ka. Maawatan na ko, ma. Asino tinangisukat ang kanyak? Asino ti amat ti sikog mo? Lading itak, George. Ngam saan amabalin nga ibagakan ka. Awanan ka iti baindan. Awan sir-servim o lalaki. Apay nga itong pakangay. Kurang payday tang. Iso nga awan karbangam amang bugaw kanyak. Anya? Kunam ngay ayatan na. Iso asikati pinili. Kat nakiwin na suwasakin ni George. Ita, ibagaman din akong kayat. Di makisinublan takan kwa na? Kasta kayo ma. Kasta lang ibagam itatamasigogaman. Nangipanam ka dagiti nasasamit akarim ide. Padi nagpampanawan. Anak kasagana ka mga ramid iti amin. Apaman nga agbunga ti pan nakailawan ta. Idi day tali. Ngamladingit. Tadi kagayam ay ayatan. Kayat ko nga urnusan ti pamilyak. Kat subliak ti aginak. Awanan kay ti bain. Ngam daytoy ti bagakan ka. Di kan tuagbalin ang ragsak iti unos ti panagbiag mo. Ayop ka. Pakawanan na ko ma. Saan kan to mapakawan? Kagurgura ka! Awan maaramidam, no di nakan kayat tinakasikog ka anak ko. Aywanam kit di tasikog mo, aginggat maipas ngay mo. Nagsakit na. Diyak na impagarup a pamilyado gayam ni Dan. Nala, kasi tinakunak. Awanan maaramidan tayo. Adda ditan.
Masikugkan, anak ko. Danga tumit ngamin. Jak kinamot yung husto kinatao ni Dan. Sakbay nga inaklon ko. Basol ko matlang ti amin, nanang. Ala, di mo panunutan. Ay, makapadakas kan kaday ka. Panunutam ang masikog ka, anak ko. Agi ang anak nanang. Tauray anya pa'y tinagbitutak. Adda kayo lata ka na yun, amang tultulong kanya. Leia, Nanang, agtudon anak ko. Apay nga da ka pa'y laag dito'y sirok ti puon ti mangga. nanang. Amangan numabasa ka kat agpanateng ka. Apay ka di anak ko. Pampanunutak tinagbanagak, nanang. Siyak matgayang tinagbalin ang nakakaasi. Anak, Siyak tinang pasakit. Ngamit, siyak mati masaksakitan. husto daytan anak ko. Nalpasan ti amin. Di mo lagi pon pa'y dayta. Ala, sumrot kan di tabalay. Leia, among ka di? Agkasar ka nun da George kan tinobya na. Huwan niya ron. Nakita kim post day ti Facebook na invitation card. Naggasat jay nobya na anya. Ah, Oo. Apay, adi ka makasungbat. masaya ang anak namin, Gina. Siguro, nainay-aywanak ti relasyon mi ti. Siyak siguro ti kasar na. Kat siyak ti datag na idealtan. Ay na, friend. Saan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa? Iso adi ka kumagsawi ti kasta. Ngam nagsakit, Leia. Marig nakitang ti bunga ti naramid ko. Talaga na sakit. Gapo tasi ka tinagkurang kan nagbidot. Ngam parte ti biyag dayta. Pagadalam daytan, friend. Tainton adamanan mangayat, kan mangaklon kada kayo iti anak mo. Di mon ulitin, tikas iti inaramid mo kan ni George. Gusto na, baby. Maturog kan tapno makalabaag iti lampin mo. Alam gusto na nako. Di ka nagsangit pa'y. Leia, yag mo, ta anak mo. Siya kon ti magpatanakan ko anak. Sangit mo tan sangit. Kuwan nga rod nanang. Jakmat mapasartang. Ala, siya kon ti magpasardan. Ay, anya nga rod ngay. Siyak matlaan ti katulungam ang mga iwan iti anak mo. Anya nga rod, katawan mo't Gusto na. amay. Di ko man itulay. Ay, Tatunggal makitkitak ti anak ko. Makahik na akit asikan ko na. Naipas ngay nga awan amana. Kat awan ti sabali ang mapapasol no di siyak matlang. ala, hustong anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nagbidot ka man iti na minsan. Saan nga umanay day tapakaupayam? Nagbabawyamon. Iso adimon si diran ti bagim. No ko mga minta nagsingsing patak idi nanang. Saan siguro akas to'y tinagbanagak. Nasaysayaan ko masiguro ti panagbiag ko ita. Ala, gusto na anak ko. Nagkamali ka man. Patsyak. Adan to tinasaya at pay agasat. Nga agururay ken ka. Masaksakitanak, numalagip ko tinapalabas.
Tunggal makitkitak ti anak ko, kung kunak iti bagi. Ano ko sa anak ang nagdardarasudos idi, saan siguro akastoy tinapasama kanyak. Ikagkagumaklangan ti agbalin ang natibkar para iti anak ko. Alakastan, katagyaman ak unay. Ito'y pagayam mo, Leia. Agyaman ak met pagayam Leia, iting kapanangibinglay iti kapadasam. Di ka mapukawan iti namnama. Pagadalam tinapalabas mo, tapno ang mumton inton sumaruno. Kat ti anak mo ti pagbalin ng mga inspirasyon mo, tapno agtuloy ka nga agsalukag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alaya, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Sound effects, June Reputazo. Computer recording technician, Michael Logitan. Musika, Dante Martinez. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.